Whaatai lea lofo lea tua. Whai fwoi na maua nei awe noa tāua tātou tue whelo iai a wase whaapoponga tātou por kalami masani. Ia ole toi tepa lea i le ainga. Ia e vi ia lava lea lofa ma le anga leo le tātou tapa au le langi. I le nganga whiwhia tele lava, ia o te ofo lofa whaafelo e tuale pa ia mawalunga o le tātou o tunu. Iau tūlanga whaalupe Samoa, pa ia mamamalu, mai lava i maunga tele se io i maunga isi. Mai se au whai ngā ruenga pa ia le atua pe lava o na utou ngā lurue ai a wale tala ina o le tala lei a Yesu Kiriso lo tātou matai alofa. Pa malo lava le ngā lurue, pa moe moe ilo nanga le lei o lo whapena. Ona tele pea ia whina ngalo o maloto tangata o lo o aiaina i le upumoni a lo tātou tapa au le langi. Pa tai foi i ngā luenga o lo whapena o na langolongo sua ai foi. So te leo nisio, le au whai ngā ruenga le atua, manu malo lo mai, alo tau tuaina pia mga lurue whaatasi, whaafitai tele lava. Me fo i tai au, o ainga uma lava. Pia lava o lo e mafuta mai ai le ngata iau toe rone, ia aso o se tafa o le lalolangi ato o lo e mafuta mai ai. O le atua o ainga, o te tali tonu, o lo iai le alofa o le atua i ainga uma lava. Pia lava o e mafuta mai ai, le nei tai au ia o te ufolofa mwhaafelo i atu. Le mawhaina whaangaloina, le whaafeloa e mōna i o tātou tua asina sina. O e o lo whaapena na te talo a wale manuia o e kālesia o tātou ainga. Ia o oe maa whaafitai tele tua asina sina i lautou ngā luenga tāua o lautou wala awina. Whaafitai foi o na o te loa o lo iai nisi o asesi mai le tātou watunu. Ia o lo tātou mafuta. Ona o le wala au pa ia le atua inisi o e pele ia te utou. Ia e mai se fo o hasi e singa masani lava i ainga. O le te talo ia veo ni teimi tāua e tapena le tātou matai. Ia au wā lava tātou fuafuanga wale manuia o tātou ainga ma e kālesia. Ia lava e mafuta mai e le netao o wholofa mwhaafelo i atu. Whaafitai foi e le mawhai na whaangaloina la whaafitai mai whaafelo ai. Tūlanga tāua le tātou watinu o ainga umalava. So se ainga i eisa lātou businessi o lo manuia, pa aina i fo i mawhia ai fo i o tātou tangata uma. O na o manuia o le atua o tuuina i o tau ainga. Pa whelo i tuai o whale tā vale, o whale tā mea, whale insinia, whale ainga, whale tusi. So se vaenga lava o lo whamanuia i le atua. Whaafitai manuia lo ainga tātou whia o mai o le proklame a tō te pele ainga. Mana tua e whaava ai i le manuia i te tono o tātou ainga i le loto i whale. Manuia i le tino maloloina i le tino. Manuia i le loto o le mawhauwhau ma le anganga o le ano lea ma le tāua lea i tau whauwhau ai pia. Proklame a le tō te pele ainga i o tātou ainga. Ia mo tātou tangata anu umalava. Ele ngata i te tonu o Samoa, o New Zealand nei, a o tunu, so se tunu o lo alalam papa a o e tātou tangata anu Samoa. O lo o manuia, ia o tātou ainga, ona o le alofa o le atua, ma tātou ngā lue whaatasi whea lava o lo e ngā lue ai, so se te au masa ngā luenga. A te tele lava le nei tai au, pe lava no tau sila fia. Ia e tasi ale tai au o le nei pulkalame, o le alofo i le e wha umi ai sa utala. Ona e te tau ona whaafeiloa i ainga umalava mai o lo whaafonga mai e le ngata i te tonu o New Zealand nei. Ia au atunu ufo i whafo o lo o mafuta ma sila mai. I se mata upu fo i po se vaenga taua o le atala noa i ele tō te pai le ainga. Whaafeiloa e te fo i ma le whaalo o lo tele lava i le nei tai au. O i lava o mafuta mai po te tonu o maota ngase. Pa le mai o tangata mātitua. A pela bona o fai atu e tasi le tai au o te o mai ai mo le porkalame o le ala fo i lea. E wha umi ai se wha amatalanga a une le tina. A le nei tai au, wha aftai lea lofa o le atua, o lea wa ova i atu, wa wha atasi mafuta mai. A tātou mā lofo i wha alolongia wa bala awina mo le tātou porkalame. I le nei fo i tai au, a tono o stei muliane, a tono e mafuta mai e fo i se tasi fo i o ona po o tamaa, e mafuta mai i le tātou porkalame. A le nei taimi e vi ia lava le li, paftai i le alofa o le atua, ua mawhauntalia ina.
ia le vala au watu fo ia i lātou o mawhai o nā mafuta mai i le nei tai au, e avea ma mālo a le porkalame i le nei fo yaso. O lea o teiloa, o loo iei se vaenga tā ua o le awha piena o loo iei le tātou watunu nei o New Zealand. O le awha piena na whatau nuina ni ana porkalame e asi mai e fo i o nisi o tangata mai e tunu o na mau e a whia ailu tātou watunu nei. Nei la tai au, le nganga whaalo le tele lava fia whawhelo i atu e tātou mālo, o le sunga o le tamā lea, o Nick Tuitasi, whawhelo i atu ma le whaalo le tele, ia mai se fo i le whalitua ia Sherilyn tonu, o leo wo mai a tōna mulimuliane tanu mai stasi, isi a tātou mālo. Ia le nei taimi, ia e whawhelo i atu ma le whaalo le tele lava, greetings to you both. Thank you for coming on. It's wonderful to see both of you. Hopefully, the Reverend will be here soon to join us. E whaatai mo le whaavanoaina o taimi tāua. Mo le tātou porkalame i le nei tai au, mā lo le soifua. Hawhelo i atu lau sunga, Nick. Talofa lava, talofa Samoa. Thank you for the opportunity to be here. Hawhelo i atu whale tua, Sherilyn. Talofa lava i atu oe whale tua eti. Pa talo fatu le pa ia ma le mamalu Samoa le nei tai au, ma lo lava soifua. Vi ia le li, ia atonu pe ona o utaua. Atonu mulimuliane la o maisa tasi fo yo, tātou malo, tātou mafutai. O le nei tai au, atonu au le whaia se whaamatalanga fo i la ua nei, po se saunoanga le sunga ia Nick, ma le whaletua ia Sherilyn. Ua o wala awina i la tau nei, ona iei se vaenga tā ua. I te tono le porkalame le tua Tepa i le Aiga o wala a winai ia le sunga ne ia Nick ma le whaletua ia Sherilyn tonu. It's quite important that I invite these two people. There'll be three. Hopefully, the Reverend will make it on time and he'll be able to share. But it's vital for me to invite you, and I'm so thankful that you're able to come on. Pa'atai tele lava Nick mo le whaavanoaina o te mitaua. Pai se fo Sherilyn mai fe au mga aluenga. Ona iei le wha moe moe o lo o iei se tono o le tātou watunu. O lo iei se tasi o tamā foi po o sunga i wha evangalia. Sunga ia Franklin Graham mo le wha moe moe malanga mai i New Zealand nei. Mai o te fia lava ona sa o walwatu se mawhitanga te talo. Bi ona iei le wha moe moe. Ma o ipe na oso e se langona ia te au i wala a wina. Nisi o tau o lo ngā lulue le nei lava taimi. Mawhai ana su mai a wā foi le whaafonga foi le tātou watunu ma ngā luenga o lo whianga iai ma o tau le nei lava taimi mo le wala a wina. Nick, whaamole mole lava pe mawhai ana whai sau noanga pe ona iei le whaamoe moe le tūlanga o le malanga mai foi le sunga i le lii wha evangalia po le sunga le whai whiau. Whaamole mole lava a le a foi. Se bala a wina o lau sunga o lo whianga iai ma oile nei taimi. What is your calling and what is your involvement in this great outreach? Taftai lava eti. I'm really happy for New Zealand. I'm really happy for the Franklin Graham family a couple of years ago looked over the globe asking God, what nation shall we bless? And New Zealand was chosen. So Franklin Graham, the son of Billy Graham, Billy was here in 1969, a long time ago, when many of our Māori in Pacifica gave their hearts to the Lord at his meetings. And we still have, many people who owe their heritage, their Christian heritage to Franklin Graham. In fact, when we did the pōwhiri for the Americans in Auckland, the very right reverend who got up, Māori reverend, he commented that his parents gave their hearts to the Lord at Western Springs. And my role is just to get out and speak to all of the churches and the pastors and church leaders to encourage them to be involved, to bring their unsaved to their meetings. There are 3 meetings in New Zealand. On the 12th, the Christchurch festival or crusade will be on. Then on the 16th is Wellington. And then here in Auckland,
we will have ours on the 19th, Saturday 19th at Trust Stadium. So it's just a matter of trying to encourage our church people to get along and bring their unsaved family members and friends to hear the gospel and to kickstart, a life for their friends and family with Jesus. That's what my role is, and I really enjoy it. Whaaaftaitele lava atonu mo le whaafonga tāpuai. E o le tūlanga moni lava whaaaftaitele le au whaingaluenga pa ia le atua. O lo ngā lulua e te tonu e kalesia kerisiano. E te tonu o New Zealand nei o le mea tonu lava lea. We all agree, the servants of God and every church family and everyone that's in New Zealand who serves the Lord are doing a great job. But at the same time, we are blessed. This is a blessing for this man of God that who is able to choose New Zealand as another country to visit. Vi ia lava le atua atonu o le taimi tāua fo le nei. O te iloa ia le upo le atua, there is a verse from the Bible which I would like to read. O lo o maua le tusi le korenito o lo na mata upo e se fulu malelua a le fai upu e se fulu malelua e whaapelo na fai tawina. A wāpei o le tino o watasi ia. Ma ona I tū tino e tele, a o I tū tino uma e ui ina tele, o le tino e tasi lava ia, e whaapea lava o Kiriso. The body of Christ. So we are blessed here in New Zealand. We are called a Christian nation, but at the same time, we are blessed to have this man of God come to visit us. Whaaftaitele o la o se o atu le whaletua ia Sherilyn. Amal mole lava Sherilyn o la le tūlanga wālai ona. E iai te tonu o le nei vaenga tāua. O la so wala a wina foi wa eo foi nā tuai foi oe. I te tonu o le nei au nanga o whaatali atu mo le tua. Ale sunga le wha evangelia ia Franklin Graham. A o mai nisu. La lo wala a wina wha mole. Ia, whawhitai lava mo le fasili. O lo o ngā luenga po lo tauma whainga. I am the prayer coordinator for Auckland City. O lona winga o te wha mo popo mai tangata o e kalesia Kirisiano mai e kalesia uma. E le na o tangata Samoa, e ai tangata Pālangi, tangata Saina, tangata Māori. E o mai e te talo whātasi ina ia manuia le nei wha moe moe. Ia, o lo i aile langona e whaian pēr ma tangata talo I vai aso taitasi e tuska wa se fulu tolu vai aso talo ona o matainai le nei mawhatanga te talo. Ma o le aso foi tai au, o le po le aso lulu, I le whalesale o St. Giles I Tiaratu South, which is 1 to 3 Flanshaw Road, I le tū lai fitu. Ma o sa wawa noa, ia a whio mai, su mai tātou te talo whaatasi, pa mule. Pānei I tele, a tonu o le nganga lea, sa o mo le whaafonga tāpua e le tātou o tunu. Nā lau na o manatu le nei taimi o te wala a wina I lātou. Ona sa o walu le mawhitanga te talo, sase o mawhitanga te talo, le vai aso o tuana I atu. Mai I te tonu le mawhitanga te talo, e tusa le whato a whaatolu lea ona o walu mawhitanga te talo. A sa o langona la o fia ma le whaafitai. Wai ese fo le langona mo le whaafonga mai le tātou o tunu. O le whaamoemoenga o tātou, o lo iai e kālesia, o lo tātou tāpua iai, o lo iai ngā luenga mātanga o fia, o lo whaatinoina le au whai ngā luenga le atua. Ai moa, o re, se bala a wina tā ua fo, se tasi uswa au ona pe ona o avatung whai tau watu le upu lena mai le awhiompa ia le atua. E pe ona mai, o I tātou o le tino o watasi, mo ona I tū tino e tele, Moni lava la, ai o te manatu whaafitai le atua, la malanga mai fo ile nei whailaunga, e whapena o na ngā lulue whaatasi ma le tūtino o Kiriso o I tonu o New Zealand nei. A wala wai whaalawa I tele ina o lana tala le lei. So, na musu lava lea nganga o le atua ina wa umaloa lea mawhitanga I lea po. Sa utala no atu istasi o sunga I whaafia inga na iai, sa o whai atu iai. O te manatu o se mea tā ua fo I lea moa o le porkalame atu e Tepa I le Aiga. Ina ia bala a wina, nisi o mai e tala no atu ma whailoa, mo nisi e le o sila fia, e nei fo I whailaunga o le asau pe su mai tono New Zealand nei.
malana whaamoemoenga ina ia tala ina malawa ina pele upo le atua. O sasi o vaenga tawa na ofiafia i lea po mo le whaafonga tata watunu. Ona sa o nofo lisipo, e nofo le intia, i o talane, ia o tangata talavou, o e mātatua, o le whaife au, e le whailonga tangata le alofa o le atua, pi o ina o langonai, e se le mana i fu o mai whaatasi te talo. Nick, I was just saying that I was really touched when I went to the prayer meeting, and this is what really, God prompted my heart. I have to have people come on this program to a Tepa Aiga focus on the family, to let our people out there know about this great event, because I was touched sitting next to Indian people, and they all loved the Lord. They were there to pray with me, a Samoan woman, just to uplift this great event. I'll give that to you, Nick, if you'd like to add something to that. That is a snapshot of what heaven looks like. All different races and creeds. And I'm going to be a bit controversial, and I'm just going to put this out there for our people to challenge our whaiwhiaus and our church leaders. Bible study and prayer is really, really crucial for the body of Christ, because it's our feeding. However, there's an old pastor that once said to me, you can tell how many people love the church by how many people come to the morning service. Then you can tell how many people love the whaiwhiao by how many people come to the evening service. But then you can tell how many people Jesus by how many people come to the Bible study and the prayer meeting. And so it's so important that we emphasize and encourage our people who love Jesus to come to prayer meeting and be with others and to do the Bible studies, because it's easy to just go along on a Sunday and just to be part of the crowd there. But the main thing is for us to grow as Christians. Whaatai o la atu ina atu sunga ia tia o tātou whaasalong business. Ona toi fo mai le toi whaawawina tātou noanga. We'll just give this time to tia for advertisements, and then we'll come back again and we'll continue to carry on. Whemalanga inga whapele tribunal, manu ai le whina wa ken. A whaina e te tono ni sile le so lua iwo September lua whelua tasi. E ono mawhaiuna e hanga wa mo se talo sanga le no mau lua whelua tasi. Pe a whai e so pe pa whai ngā ruenga talo whea ngai. Ma ua tolu tau sanga pe siri atu, talo na e no fo New Zealand. Ma ua le totongi o ngā tonu po le median wage, pe siri atu foi. Pe ngā lua foi se ngā ruenga lo uti tangata e hanga wa ai. Mo nisi whamtalanga wala uloa le Fern Immigration Services. Matala no i alu isa le lua ono lua tolu lua lima tolu. Lua ono lua tolu lua lima tolu, mo so wa wanoa. O le Oceania Career Academy, o sea o ngai mangele ua whaatui nei le pūlenga le fono mō tangata Pasifika ma Maori. O sea o ngai mauai le tomai whakamuta, whaapea isi anga wa eseste. E talia so se tangata mai le se furua no le wha se furu tausanga. Mai ha o nga fuali ima tamai tai wanofa maupe se te seni New Zealand. Whaafso tai nei loa le OCA, ele overu se lau, ono lua, valu fitasi. Pe asi le website www.oca.nz. Fatau niso ta wale mai le Henderson Cars ai fatau amatona tongi mai se aso le masino February lua felua tolu. E ya inga fa bitoa. Vala ulone le pule ya mule ka tele shusing ile ovalu se lau fitu tastasi pe fione ile tasi iwa fa Cavendish Drive I Manukau. E te sila fia o le tasi vai tolu lo o langa te moe ai. A whai e te malei mai le lava po le tinga o loutua. A tonu le talawhia ngai le moenga le nai te tō whai. O le whale moenga o le bedroom store, e te mawai moenga ananga tai tau talawhia ngai, moenga le lei mo loutua, ma moenga ngā o sia I New Zealand, e o atu le se fulu tau sanga le warranty. Leise te posi ai o atu le 5% le pa o I moenga whiriwhiria, ki riwa fua atu lo moenga pe a whailo iei na e whaawafonga, I le radio Samoa le nei whaasaralaunga, ai inga whaapitoa. E whaalala o le bedroom store I Hamilton, Pukekohe, Papakura, ma Mount Wellington. Ta tala I le fitu aso le vaiaso, ai tanga iane I le thebedroomstore.co.nz, pe asias iane ia mātou lala. Hey, oh! Ia, o le whaapoponga lava le neo tātou porkalame o le tue te pai le ainga I le nei tai au. Olo o mawale awa noa tāua pe ona
pai ona sunga le sunga ya nik tuitasi ma le falitua ya Sherilyn tonu. O le atou o lo ngā lulue ma le whaalolo tele lava. O le tua lea po le whainga malanga mai le sunga i le whai au wha evangelia o Franklin Graham mai America. O le atau no mai, wha mole lava mo se updates, wha mole Nick ma Sherilyn. I aso e tau nuu mai ai i le whainga malanga. A o whea fo i le pito nuu o le a wha tau nuu i nai. Wha mole lava. Le ale taimi e tau nuu mai ai le whainga malanga. Ia o fia foi a taimi a o fia foi ia pito nuu o le a wha tau nuu i nai le fuafuanga. Mo le sila fia foi o tātou ainga. Wa se taimi le lei e mawhai ona o mai ainga. A o le e mai e sa talia le whale tua po o lau sunga foi ni. O te manatu foi lea. I leo langa le tate iai, a saulo le tua le au la kapi, tulo lava, a pio se whate ta inga, pio na mawai atu nei aso, e sau le tua au la kapi mai Britania, po nisi atunu, ia, e o a inga, e o e mata matapuai, po se tangata pese whapitoa fo e sau i nei, i New Zealand, e o a inga e mata ma, fia i pese o lo whanongo i pese tangata pese. Atona whapena fo e se manatu mo i tātou tua Tepa le ainga. E wala a wina o tātou ainga. A wale tua Franklin Graham. A ona i o atu ia urofa. O te fia. Ona o te loa. O le ingoa le tua Franklin Graham. Whai mai. God loves you. O le ingoa le o te loa. Whai mai. E alofa le tua ia te oe. Wa wha ingoa ina ai le tua Franklin Graham. So o la atu watu le avanoa. When will he arrive? We're about is he going to speak and preach the word of God? Sherilyn, do you want to take that or you want me to? Okay. Yeah, o le whaamoe e malanga mai, Franklin Graham e alu e malanga atu I Kalaistete le aso se fululua. I think it's the Christchurch Arena. I le awhaleono le afiafi, toi malanga atu I Wellington I le aso se fuluono. O Novema I le TSB Arena, e awhaleono foi I le afiafi, ai mawhai uailona malanga I nei Aukilani I le asos fuluiva o Novema I le Trust Stadium, e amata le whamoe I le awhaleono le afiafi. So those are the dates for our people that may be listening and want to attend. Mana ia tele solo la firma to pito nui Aukilani sifo mana ia tele. Yeah, all the Westies are, lata mai tele. Mana tua pera no abat. Hao ne na sautua au la kapi. Oka, ie masani o stadium lea. E tumu iai e mata. O ai manu malo. Ai pe o le winga leo le manatu ia te au. E le leifo I ave o se teimi tāua. Like a family evening. Take your families. O le si mea fo lea. Tamule mole, o le whare tuasio. E te tongi le vaenga pele ai. Le ai se tutongi for the event, but o se teimi le lei e mafutai ma atua ma whanau. O se teimi tāua e whaalongo le upo le alii, o omano whai atu le ai se tutongi ma, o se awanoa tāua e whaalongo ia Franklin Graham. Mo le silafia, o se au auna e le au maua fo I le ne awanoa tāua e whaafonga ai. Ia, tātou te lo umai e tele whapita auli o lo tutupu le teimi nei le lalolangi nei. Ai, pi ia lava le atua, o ta pena le atua le ne awanoa e awala mai lana au auna e Franklin e momoli mai le tala le lei ma le tala fia. Ma o te fia avea foi le ne awanoa e momoli atu le whapitai. Whapitai tele ngaluwenga o le au whai ngaluwenga le atua e ka le sia kersiano uma o loo ngā lulue pea. O loo whapopo mai lene au auna I ngaluwenga tāua o loo whaia e ana au auna I tutono New Zealand nei. I think it's important to acknowledge the work of the reverends and the ministers and the pastors and the Sunday school teachers and the youth pastors and everybody that has been toiling in this land and sowing the incorruptible seed of the gospel into families and into communities and into our nation. And so this opportunity that God has really provided for our nation, for Franklin to come in, is just to add and support
the gospel work that is already going on in the nation. And so we are really blessed to be a part of that and to facilitate that in our nation today. So I just wanted to acknowledge them as well, our reverends and ministers that are already working here in the nation with others to advance the kingdom of God. I might just add to that. Sorry, I might just add to that, please, Eti, that we've had over about, just close to 600 pastors who have been, and churches that have been involved nationwide. About 380 of those pastors are from Auckland. So there's been a great which is really, really cool. We've trained around 6,000 people to disciple. After people give their hearts to the Lord, then we've got 6,000 counselors up and down this nation who are ready to go. Excites me is when the Americans wave goodbye to us on the 21st of November, there'll be 3 groups of people left. One, there'll be a whole tier of pastors and reverends that want to work together because they've come together for this common good. 2, you'll have your 6,000 people trained saying, what more can we do? And 3, there will be hopefully thousands who have given their hearts to the Lord in Christchurch, Wellington, and Auckland. That's an army that's being formed there. And so I'm excited to see what God will do with this army in this nation after we say goodbye to, Franklin Graham. He, as Sherilyn has mentioned, they are coming to bless us. They're not coming to start a church. They're not coming for support and everything. They are paying everything. They paid for the stadiums. They paid my salaries. They're paying everything to bless this nation. So we really don't have anything, to be suspicious of. However, I think, I'd really love to see our churches, even at this late stage, talk to their congregations, and in particular, look for those people in our Aiga who don't know the Lord. Just come along and bring their unbelieving friends. But I want those drunk uncles, those aunties that don't know God but want to spend all their money at housey, the ones that aren't loving their families and their know Christ. And we can't blame them because they don't know any better. But I'd like to see them respond to the altar call to have their lives change, and then have that go through the Aiga, changing the way that our whānau operate. Por kalame ale to Tepa ile Aiga. Fa na nonga le lo lava loto pe ona o avatu le amatanga. Le pa ia male mamalo lo fa fo tapua I Samoa. Na fang fo ile tua pe na o fa ia to le apato afa tolu le na o walu le maftang talo. Tai mi uma lava o te alua I te langona lo fa tai ile tua. Awa tato uma pe ona o to si la fia fo wa o se tina fo o te tau tua I te tonu le ngali atua. Ai whaangai e tia lo loto o no ba I atu. E le ngata I tangata anu Samoa o atunu uma. Ai o tūpulanga o ta mā titua. Toi ina mā titua. Ai estas toi ina tuloko pārangi. A lona fia ia. Ai mai wa vele nei taimi o staimi fia. Wa tuli matai ia ia le pole a solulu. Ai mai talu na amata nei mafutang te talo. O lo o aluatu mo o maua se wha mawhanawhana ina o ia. The body of Christ, le tino kiriso. Piona abatu ese umatangata mai e kalesia, ese lanu, ese ngangana. Ola talo le nei por kalami. Ma le nei lava tai au pe ona o abatu I telo teni. A tasi lava si tangata moa u lava ia. E lavia ina, mai ese whamanianga mai le nei por kalami. O le a watu pe ona o whaafitai. Na lo na what to say na on to fonga na to lele pale tua ya sholen ia beni sia I kale stete ma se fo te tonu au kilani nei ai one esele mana ia le ese toni ave se taimi fia mo tato Aiga pe ana o avatu a saule tua ale au la kapi e o tangata ba ai fia po ai la manumalo a sa fo tangata pese e o tanga te whanongo le mali o le pese. Ma fia whapena fo ila se ngona. For me personally, o se taimi taua. Make this a great event. Mo mātua ma whanau. O ia I tāwhau awi tamaiti o le daylight saving. O le afo le ono.
Lea au lava. Ba vea te fo ina ia mau se parking ma tūlanga whapina. Ai avea, I lo lava te talo lo tina. Ina ia whaanongo fo I ma te tō se whatu. Whaanongo fo I tamaiti le upu le atua. Whaanongo I pespesenga wa la ia fo I au whai pese le praise and worship team. Tonga vivi I le atua. Staimi e tāwhawhau ai. Ai o te watu. E ele taimi a matuale. Te tamaiti tile la alu iai. Mua lava ia. I believe. E mawhai ana whaapea lea tamaititi po lea teinei titi ilona tamamalon tina. O te mana tua lava ni tātou ua whaanongo le upua lea tua. I le aso lea. I whea ni pito nuu lea la au iai. E o la mona ia te au tina. A ie se whaapoponga. Whaamole mole Sherilyn ma Nick I leva e nga fo le mole whaamalo si au mo tātou ainga. E o e o whaafonga mai I nei lava taimi. Ona o le porkalame te te ia tu eseina se taimi mo le aso lea. Te toi fonga ina mai aso whaamole mole lava Sherilyn. Kalestete le aso sfululua in the Christchurch Arena, 6:30. Wellingtone le aso sfuluono, TSB Arena, 6:30. Aukilani sfuluiva Trust Stadium, Afleono le afiafi. Ia se mea whaapopo iai wa o tātou te talo, peo langona I o mai whaatasi, e te talo, matu ina atu peo na mānei e lua saunoanga. O le tino keriso, mānei e tele fo I le saunoanga le whapea. E lango mai, o se au na fo I sau e mai le tala le ma whaapopo mai, I ngā luenga le lei umoro, o whaia le au whai ngā luenga le atua I te tono le nei atunu. Mānei fo le tala le ana e whai mai ai Sherilyn, e le au mou fo I nei avanoa. I nei fo I au na peo na sila fio le tō tele o loto tangata na iaina I le tala ina e tamao le nei au na. Al nei fo I tō sau fo I le nei au na e a mai fo I le se au le li I tono le tātou tunu. Ia e nai loto tangata, ma ngā le ue whaatasi ai mo le tala le lei. Would you like to add on it? I would just like to please request prayer for the event. Whaamole tātou te talo ina ia manuia le whaamoemoe, te talo mo le saunga le mu, ia taunu umai ma le manuia le malanga, ma awane I aini wha le tonu, ai mai se ia tātou te talo, ia ngā le lue whaatasi le eka le sia kirisiano, le tino kiriso, I le atanu atoa, working together as one. Na o manatua le whai upu mai le tuspa ia, a o lea wa e whai tau mai I le amatanga eti, tina mai le muamua korenito sfulua whai pu sfulua. That's exactly the same verse that I thought of when I was thinking about sharing on the platform today, is that we are all one body with many members, with Christ as the head. So I just humbly ask for that, those prayers from our listening audience. May I just add one thing too, please, Eti? Sorry, my it's been unstable a little with my Wi-Fi, but you know, one of the things I'd like to encourage our Pacific people to really seriously think about how much Jesus means to them. And the reason being is that, you know, my family, they're foodies. Foodies means they like to go to restaurants and try nice food. And when they go to a restaurant and the food is really nice, the highest praise you can give a restaurant is to talk about their food, to talk about their staff, to talk about the service, to talk about the decor. Now, the thing about that is, if Jesus is the best thing in our life, the highest praise we can give him is to talk about him and is to share him with others. So here's a bit of a challenge. If we talk more about food, and if we talk more about our car or our house or our job or anything else more than we talk about Jesus, then we are guilty of idolatry. We have put something else. Ya atono la to tau fai mai o lo o ye nai fa le tono so ta inga ma le sunga ya ne. Yeah.
thank you for your opportunity to share. Whaafitai, mana ia tele. O whaamalo silelei umalawa pe o nei ia saunoa iai. A whai e te alu atu I se whale ainga tulo. Mo le whaafonga, o lo talitonu lama lo whaalalo. O lo malama lama te o tele ngana Britania. Ai, ia mali whaaloalo, mo se tasi le o malamu. Saunoa le sunga ia neka, a whai te fie se tau mawhatanga pe a whai te alu se whale ainga. E te whaafitai le tangata le whale ainga le manei o le tau mawhatanga. E te fie iai, whapena fo I la. O mea ai whaaleanganga, mai a Yesu Keriso. Ta tufi tau whao mea ai whaaleanganga pe a na fionga pa ia le atua malona alofa mo I tātou. Tuna le nganga leo lo tau mo whai fo I le au nei a ne ke whaelo mai I le nei lawa taimi. Ina ia fia fo I tātou, e tala noa, pa whaelo atu le alofa o le atua. Tātou tufi tau whao mea ai whaaleanganga o lo tufa ina mai. Ai nei e tele o lo whai a pia ma whaatau nuina ngā ruenga I le atua vine. Whaataile au whai ngā ruenga le atua o lawa te talo pia na wat. O tono o tātou ainga. Mole. Make that a date with Jesus. Go and hear the word of God. Avelo whanau. Fia whamanatu mātua malo whaanolo tele lava. A yaiso taimi tu wane le neas to na e tasi. Peo na e fia wa e look forward o la e alwe ba ai la kapi. Ma tātou fia nei taimi oka le tele o ta alonga. O lo stau le televise a. O lo manu malo wai. O lo fia tātou o tunu. Wale uma le mapure tala noa le manu malo tātou au la kapi. Pa pēnā fo I se langona vai ate au le nei taimi. I le nei por kalame tō te pere ainga. Ama ai aso I le ngata I au kilani. Au nisi o pitonu o kalai stete ma Wellingtoni. O le ale uma fo I le tala noa ma fia o tangata. E tala noa I le upu lea. I le tua. Mana tua o le ngō le tua a Franklin Green. God loves you tua. So I just pray, by my e alofa le atua I ate oe, e mai a ele whainga malanga mai ele sunga le, whaife aupo le li italai, sunga le, a whaevanga lia. Awa e whaapea foi, oi sole wa manu maa lo fo ia, le awa Franklin Graham. Tātou pati patia ma tātou whaafitai, ia waia ina se loto stangata to tasi. Pamela Mole Lama Nick and Sherilyn, would you like to add on something again? We've got a few minutes left. Sherilyn, you can go first. I just thank you very much for the opportunity to be able to speak to everybody on the platform. I just, pray that people will make the effort to attend the events in Christchurch, Wellington, and Auckland and just experience the life-changing message of the gospel in a fresh and new way. So God bless you all and we hope to see you there. And of course, you're welcome to Le Mafutanga Tatalu Leo, Le Awhai Taiao, Le Po Le Asululu, St. Giles, Le Whalesau St. Giles, the Tiaratu South, 1 to 3 Flanshaw Road, Ile Tula Fitu, and it's finished by 8:30. Na e tau ua Sherilyn Faltuashion o le vai aso o mua o le afa pena na te talo ai I aso e so le vai aso atu le mulimuli na o tai au na le aso lulu a le vai aso mulimuli le a matatu e o le aso o le aso I tai au ia le sefulu fa sefulu lima sefulu ono o le pena na te talo ai pe ia fia fiuma ia lava falesa ai o e tono ele puni nai it's talo tangata I lona lava fale e pesa tala ile vai talo tangata I lona fale Of course, we those who are in Auckland can gather at St. Giles, but those who are all over the nation who can hear my voice, you can pray right where you are for your city. You can pray for Christchurch and Wellington, Auckland, and for all of the nation that need to be revived in the things of God. And so we're really blessed to be a part of that movement that God is doing right now in our nation. But of course, pray at home. But if you're in Auckland, you're more than welcome to join us next week, Monday, right through to Friday. We're going to be praying every single night at 7 o'clock at St. Giles. And then on the actual day of the event,
on Saturday night, there is going to be there's going to be a place where people will be praying in there while Franklin is preaching the word of God. So prayer is going to be going right from the beginning of next week right to the end of the event on Saturday night. So so I'm very blessed to be there. Yeah. Go I'll ahead, just Nick. add to it too. In part of our teaching, when we did what was meant to be a 6-week course, we squashed it into about a 3-hour course. There's one particular story that we shared about is the disciple Andrew. And Andrew was one of those people who in the Bible would go and gather people to Jesus. In fact, Andrew was once the disciple of John the Baptist. And when John the Baptist pointed out Jesus, Andrew and John left John the Baptist and joined Jesus. The very next day, he went and got his brother Simon, who we know now as Peter. He brought his brothers to Jesus. And Andrew was also the one that brought that child with his lunch, 2 fish and 5 loaves, to Jesus. Andrew had a habit of bringing people to Jesus. And I want to challenge our Samoan people to be people who bring people to Jesus. Take some people along to the crusade. Those who don't know Jesus. I can't emphasize this enough. Billy Graham's son, Franklin, is coming to seek and save the lost. That was Jesus's mandate. So it's great that we as now Aiga can go, but take the lost. Don't just go for entertainment. Take people in your Aiga who you've been thinking, oh, I wish they would just meet Jesus. Do your bit and take them along to the crusades. Tele lava I o whanaunga lava I o le au ona fo i ane ina I whapena o na ngālu lue whaatasi tātou mo tātou ainga a wā lava le sua tfo I whaalongo le upu a le atua mai se le nei whai launga I o le nau whonga I nātu tātou wasa I whaataunu I nai nei whaamoe uma lava I o le te talo fo e nei pulkalami pe lava o na o abatu o se langona o wala au I nai I lātou nei o na o talitonu man se whapulkalami tu te whai le ainga o le manuia, o le maloloina, o le ainga I le tino, physical. Ina I whapena na manuia I le loto, mawhau, ai maise le anganga. Holistically, ia manuia ainga uma. O la ngona le wa o, manatua ina ua o watu le nei maftang te talo. Sa o la ngona le musumusunga, ina ia wala awina nisi o mai, ma atono ye nisi la tau te le o sila fia le nei wha moe tawa. E peo na o batu. A whai fia o tātou tangata ia wei. Stoni tupe tulo o laulawa tupe malo whaaloalo. E te matamatai I la kapi o le tangata pese. Te fia ia. A le nei e mawhaiona e alufua. E le nei asa to nai. O whea lava le aso. E le pitonu o lo e lalam papa au po kale estete po Wellingtoni. O tātou I au kilan fia tele. Lata mai tele ia le meo te nofu ai. I le stadium lea. Ia o le stadium fo ile masai no ia I whaila kapi. Ia a lea fo wa mai fo ile nei ia wanoa tāua. E la unga I nai ma suma ia I wha e vangalia. E vi ia le li o la uti talo wha mole mole. Tono lo ainga te talo ane. Mo le tātou ngā luenga le nei ia wha taunuina. E pe ona maalia I saunoanga I la ua nei. Pa teitele le au whai ngā luenga a le atua. O e o lo whapena na ngā lulua I whatawhai taulanga I fia o tō vine fia. Whaatai fo I so tau au o lo ngā lulua mau tō langolango. Pa tātou ngā lulua whaatasi mo le whala wai tele ina o le tala lilei a le li. Whaatai tele I tō ngā luenga. Ai tātou talia ma le whaatai I whaamanuianga le atua. Wa au wala mai le nei au auna. Peo na tā ua fo I whalitua nei. O se whaamanuianga mai le atua. Wa mai ele nei fo I tangata po le nei fo I wha evangalia e wha opopo I te tonu o le tino ke viso malana ngā luenga pe o ni tātou iai. Whātai tele lawa I lau sunga ne
mo le su mai fo'i, mo le ngā luenga, mo le lango sua le tātou ngā luenga, whaatai tele whaamanuia le atua, ia te oe ma le whaletua ia vasa ma le ainga li, whaatai tele, whaapena ina fo'i le whaletua Sherilyn, whaamanuia fo'i le atua ia te oe ma lo ainga, whaatai tele lava, ale I uma o te toi fia whaita wina lava le nganga, o le pokalame li nei aso, o le tino o Keriso, mai le mua korinito o lona mata upu sifuma le lua. E maa lea sa noanga le whaletua Sherilyn, o le whai upu fo'i le nei na ia filifilia e a mai. Ya e ngā lue lea nganga o le atua e au pala ese. God works in the ways that we don't know. But, you know, o le upu lava lea, whai mai le nei upu mua korinito o mata upu sifuma lua, whai upu sifuma lua. A wā pei o le tino ua tasi ia, mo nei tu tino e tele, a o tu tino uma, e ui ina tele o le tino e tasi lava ia e whaapei lava o Keriso. The body of Christ e tasi le tu tino. Tasi lava I tātou uma e uina ese tu tino o le tino pa ia o Keriso. Tātou te ngā lulu ai, whaapei tele mō lua taimi, whaamanuia tele lava le atua. Ia, ma te talo e le au noa, pero le upua le atua, e manuia ele nei fuafuanga, wa o le ali e whaatau nuina mea uma lama. Whaamanuia tele le atua ia te uloa whaapei fo. Ia, o le nā tātou por kalame, o pa ia mai mamanu o Samoa, o fia lava lo e mafuta mai ia ili nei aso, e lava na o avatu le nganga whaalo tele lava, o le taulongolongo lava, ina ia manuia o lo ainga. E lo ainga whaalongo le upua le atua, a wā iesi taimi munuri ane, e whaapea mai iesi au tama, po si o watali, po si o wafine. Tamama tina, na o whaalongo le upu lea le atua, le launga le tamaloa fo ilea na whai oili, malai la kapi lea po fia lava. We plant a seed, o le fatu lea o te tō, mo tō walo ma tātou whanau, mai tātou uma lava, o tātou ainga. Ia, whaatei tele lava, whaamanuia le atua. Ia whaatai fo le sunga a tia, o le tāpenanga le nei aso, whaamanuia tele le atua I lo tiute. Ia soifua ia ma ia manuia, mana tua o le atua, o le matai ia, o le ali ia, o ainga umalava. Tua, o le matai.